iti MPBC Drama Production Center ken daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaadaw manipod kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaan da kami babaan ti panagdengegyo kadagiti radyoyo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti naimbag nga adal ken sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti Dalan Kinapudno ken Biag. Kartingam ti tumaray, Ed. Nas ka na maitarayan ta dagiti pulis amang kamkamat katata. Well, Benji, saan ta apatilim ka dagiti pulis? Dita ka kay Ed. Dita ti pagturungan ta. Darasam! Darasam, Ed! Ayos manan, pare Benji. Ado manan na kwarta tinted ka data ni boss. Ed. Aday ta ka manan. Agsanay ka man ako na ako. Di naklatan ni kaskaso. Kung gayam, inawagan na kita ni boss. Anya timbaga na. Ada man ang trabaho ta. Anya? Oh, kaslagkad kay timpadamag ko kan ka. Ed. Di ka nagkad tatrabaho tan daytoy. Mayat kalatan iti amin nga ipaaramid ni boss. Nasapa manan arimwar ti asawam Lisa. Nagagat sa unay ni Benji ang mapanagtrabaho. Unanang, adda ka no sarakan na ijaili. Iso anang sa paarimwar. Kasta ka di, Lisa. Unanang, no dadumapay, parbangon arumwar. Rabin tumatan no agawid. Sa dino ay ti pagtrab-trabahuan ita ni Benji, anak ko. Day tangarod nanang, tadi na mo't ibaga kanyak no sa dino ti pagtrab-trabahuan na ita. Mas daawak lang amin, takanayon arumwar. Saan pa yan ang matatao dito'y balayo? Nanang. Tinasaya at anak ko. Paliiwam man no anya talaga ti trabaho ti asawam. Sana parikot day ta, boss. Da kamin ka ni Ed ti makaamoy ti amin. Di kayag danag, boss. Planadon ti amin. Amumin ti rumbang nga ramidan mi. Uwan, boss. Okay. Kastapay nga rod. Bye. Anya nga pare. Agtig na itan? Saan pa nga ita ti panagtig na ita, pare Ed? Delikado ti sitwasyon. Ala, ibagam tula kanyak no agtig na itan. Nakasaganak akanayon, pare Benji. Narnakanan ti asawa. Rabi iunayin asimangpat. Hindi so nalatan dito pagidaan ti belt bag na. Orno sa tamaturog akmatan. Nadagsan ti belt bag na. Anya nga itilinaon da ito abag. Kita agman.
niya nga tayo day. Ah, ha? Diyos ko, paltong tilinaon day ti apag. Isipar ko matla nga adagos ti Belbag. Ang mga numakariing ti asawa. Oh, pwede ka matagtagari, Lisa. Ha? Kuha. Ni, apekas lang madandanagan ka. Apa yan? Kuha. Di naklatan ni Kaskaso, Benji. Agar mo sarkalatan. Apa nga siya lang tagar mo, Sar. Sika nga eh. Madamdama akton amangan. Sa anak pa ngamin amabisin, tanasapa ak nagkape. Saan nga umda sa pagarmusaran ti kapilaan? Isungalan, agarmusartan, bakit? Benji, magmag nanti target na. Bumalasi man iti kalsada. Wen, Ed. Agpaliw ka lang. Siya akong ti makamoy ti day tao. Naskan na may patungpaltan ti plano. Tap na maalat amad ti tangdanta. O sige, siya kilok out mo. Apa man na mapaltugam ti target. Pasiwatag adagos ti motorsiklo. Ay, Diyos ko, nakabutbutang nana. Adda pinaltugan da itay ijiili. Anya, asino ay day dyan napaltugan, Vina? Ay, jak mo nana pasing. Nagbutangak. Iso nga'y madayo akadagos. Diyos ko, Nagudungak itay agsapa. Idi adamang ngagwa kanal buong tipaltog. Nagtataray dagiti tattao gapo iti butang danana. talaga nga adu itan ti managdakdakas. Basta latan paltugan da di tao. Wan nga rod nana. Awan pa nagbutang da iti Diyos. Gapo iti dayta nga aramid da. Nagadun da ito akwarta, Benji. Nangalaan mo ikadag ito akwarta. Di ka lata nagdamag, Lisa. Idulin mo dayta. Igatang mo iti masapsapul ta dito'y balay. Oh, apa nga nagsinay kay tinaunag? Benji, madandanagan lang amin. Lisa, anya ko matipagdanagam. Basta, jak maawatan tirik na kita. Sigagit dimat. Tinasayaat, isaganam kit din ti kanak. Kalpasan ng mga anak, rumwarak madladagos. Anya ka dito pang panunutan.
Kunak man no may tagragsak dito pag-iinuman, nga mampay nakalit dire tarupan. Pare Ed, Kurang ka dito imbayad ka data, ti amo ta. sana dahito ti pampanunutag. Okay. Anya nga ron? Ti may papaniti trabaho ta. Ada ka di pare ko titi trabaho ta, pare. Napod no na, pare Ed. Kahit kung tagwalbaliw. Diyak kayatan ti mabayadan. Tapno pumatay. Anya? Agpampanunot ka di pare. Amo madelikado ti biyag mo. No isarding mo ti trabaho. Pare. Marig na ka makadkadlawon ta asawak itararamida. Anya? Isang mariribo ka na. Kaya't kung nga idyan ti madi nga aramid ko. Itaman pa'y asaan arimwar ni Benji, anak ko. Wala nang palpaliiwak nga rod nurumwarman ng ita. Ngam saan mat? Adalatan ijay balay nga agbuy-buya iti TV. Nasaya at nga rod no kasta. Kat, kumusta nga'y? Adda ka din nadlaw mo asabaling ar-aramidan ni Benji. Nana, Ibagam kanyak no adda sabali amadmadlaw mo kan ni Benji, anak ko. Saan arumbang apanoy nuyam ti dakas nga aramid na? nanang, adda nakitak nga igam iti unag ti belt bag na iti kalapos. Anya? Agdamag ako ma. No api nga deduldulin na nga igam. Ngam nauna ak Ay, tinagnervyos. Diyos ko. Apay ngay nga dapaltog ni Benji. Tsaka muna nang. Idi pa'y laang nga da sabali amadmadlaw ko kan ni Benji, anak ko. At dapay mangdagdagas kan kwa na anak ka motorsiklo. Nanang, Ay, sapay la ko ma. Ta saan apod no ti atap ko maipapan kan kwa na. itay pa nga agriring ti cellphone mo. Apay adi mo sungbatan. May bayam lang nga agri-ring, Lisa. Ang mga nun napatag ti ibagaday ta nga umaw-awan. Basta diyak kahit asong batan day tang awag. Anya, Saan tumot lang nga napatag ti ibagana? Baybayam latan nga agri-ring day. Kumusta? Nawagam ka din ni Benji. Di na sungsungbatan ti cellphone na, boss. Kasta ka di? Adun adara sa kinuntak ko. Ang pulos adi na sungbatan, boss. Ed, diyak kaya ti kasta nga raramiden ni Benji. Ang mga nagipulong ka dagiti otoridad. Anya nga rod tikat mong aramida, boss. Amumon, Ed. Nagtraidor day diyang awanan itibain. Una amon. pimanawin day di anak ka motorsiklo. Anya tinaramid na itigid ti kalsada. Tumalangkyaw akas laad da palpaliiwan na. Jakmat nga rod mailasin. Gaputan na ka helmet. Lisa. Ha? Oh. Apay akas lang madandanagan ka. Di nga min nakamotorsiklo apim anak Benji. Ha? Sino ang nakamotorsiklo? Ijak nakita tirupa na. Gaputan na ka helmet. Kasla nga min adda palpaliiwan na. Pasaray kumita dito'y balay. Anya? Juan Benji, makarik na akpayan iti panagdanag itay.
Tinasaya at Lisa. Agrubat kan. Pumanaw tan dito balay. Anya, apay pumanaw ta. Kalaat matanday ka desisyon mo. Basta pumanaw tan, Lisa. Awanin ta do peso. Saan? Diyak kaya ti pumanaw. Oh, Awan matirason apanawan ta ti balay ta. Ed, anya ti madama. Pakawanandak, boss. Jack pa'y na patungpal ti kaya't mamapasama. Anya. Nagpalpaliwa kay balay da, Benji. Ket? Awan ni balay da, boss. Anya. Di ka madanagan, boss. Iti kabita na panawan, mapukawan da jay a Benji. Aramidam dayta, Ed. Tano saan? Iraman kamet nga ipapatay. Anya. No anya tinsawang ko. Isu ti aramiday. Mo ti simbaan ti pagsinarakan mi kini Benji. Manipod imbagakan ko na nga dagpalpaliyo. Kalaat imadayo. Sa dino nga Lisa. sa Oh my God. Sumurot ka kanyak. Benji, Kartingam. Saan adito isangot ti simpanti pagsaritanta. Sumurot ka kanyak. At daipudnok kan ka. Diyos ko, kastagayam. Pakawalinag, Lisa. Iso na pa nakita yung simbahan. Tapno og kararagak. Kaya't kung tagbalbaliw. Benji, Diyak kaya't ang tagbali na hard killer. Makunkonsensya kita aramidag. jak laim pagarop. Akastigayam aklas iti panggadam. Isungarag nagbalbaliw ako. Kaputa diyak kaya't ikasto kita ti panggadan. Kaya't kundi mga barwanan. Kitag subyaki ti Diyos. Benji, Isong inawagan kay itay ngagkita ta. Takayat kung ilawlawag kan ka ti amin. Nas ka na makawid ang kadagos iti pagpakpak niya. Amo kapalpaliiwan da kung dagiti kakadwak. Talaga kahit kung tagbalbaliw. Tadya kon mairusok ti trabaho. Diyos ko, tarabahin ang kuma. Diyak kaya. Oops! Pinaltugan nak din nakamotorsiklo. Nas ka na makaadayawag. Yung isa ganak lang ti paltog ko. Narigatan. Tani, Benji. Kilat ngayon matayo. Mas ka na may patungpal kung ti papaaramid kanyang ni boss. Tanusan, siyak ti patayin na. Ed, Benji, adda kalagayan kanyaman ti panggap mo kanyak. Di mon ituloy. Agbalbaliw ka matan. Onya. Idjamon ti mading aramid. Pangasim pare Ed. Agbalbaliw ka matan.
Kagura ti Diyos ti pumatay. Isasabay... San? Nasken amay patungpal ko ti papaaramin ni boss. Nasken amatay ka. Pare, denggan na ka. No patayin na kita. Awan tumutla ti maghanap mo. Gaputasik ang tumutla ti ipapatay ti amo tayo. Anya? Dakas ti aramid ti amo tayo. Aramatan na tayo lang abuyot ng agaramid iti saan na may parbang. Nakaamiris ako na. Iso adya ko nagtungpal kan ko na. Benji. Denggan ko ma, Ed. Pangasim. Di ka nagaramid iti saan na sayaat. Agpalbaliw ka matan. Buisit. Apay ajak matan makontak ni Ed. Naipatumpal na nga tan, ti ipapaaramid ko kang kuana. Lugan dagiti pulis, tinagsardang iti pat. Na kami na mismo kanya ti simu ko kadagiti pulis. Lisa, impod no mi matan ti aramid ti amo mi. Iso ang nakabalod matan. Agyaman nakta nagbalbaliw kan, Benji. Naamiris ko ti amin na dakas ngar aramidag. Sana rin ba nga pumatayak? Tanadag sinabasol dahi tayo tinamarswa. Benji. Kita mo, iti pa nagbalbaliw ko. Kaya iti pa nagsubli ko niti Diyos. Limag ang tibarukong ko. Nang runakit nakapagkidawa ko niti pamakawan iti Diyos. Isong ay karik, Lisa. Diyan ko nagaramid pa'y iti dakas. Agamiris, kan agbaliw ka, sakbay amaladaw ti amin. Tano agpilit ka iti dakas nga aramid, ikarum tumatlaang iti odina. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno kendiyan. Insurat para iti radyo ni Isagani Buliser. Iti direksyon, Verge Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.